Hello, habari yako? Unaendeleaje? Hali gani? Popote ulipo. Karibu sana kwenye kipindi chako bora cha Sauti ya Mafanikio na John Mapanzo, na somo la leo ni nzuri sana ambalo linasema namna ya kuhusiana na watu, namna ya kujenga mahusiano mazuri na watu wengine. Namna ya kuweza kutengeneza mahusiano na watu wengine popote pale ulipo. Zaka kwenye biasharani huko, mashuleni, kwenye kazini, au hospitalini, maeneo yote yale, namna ya kujenga mahusiano mazuri na watu wengine. Jambo la kwanza ni lazima uwe mtu wa heshima, uwaheshimu wale watu wengine, respect other people, bila kujali mapungufu yao ni yapi, lakini waheshimu wale watu, waonyeshe heshima, waonyeshe kama wale watu ni wa muhimu, kama wana thamani, wana uwezo, kwamba wana vipaji vikubwa, wana uwezo mkubwa, wanastahili kusikilizwa, kitu kama hicho, waheshimu wengine. Jambo la pili ni kwamba hakikisha unawasaidia watu wengine. Ukiwa na mtu ana shida, msaidie. Usiwe mtu ambaye unaona wengine wana shida na unawaacha, utapoteza uhusiano wako na watu wengine. Ukiona mtu ana shida, hakikisha unawasaidia shida zao. Watu wanapenda kuhusiana na wale watu ambao wanawasaidia mara kwa mara, au wenye tabia ya kuwasaidia wengine. Na tunasema ili ujenge mahusiano na watu, uwe ni mtu ambaye unayetoa zaidi kuliko unayepokea zaidi. Na siku zote hakikisha unakumbuka unachopokea na sio kile unachokitoa. Na katika kutoa, usitoe tu kwa sababu unatoa. Unapotoa hakikisha unathamini utu wa mtu kwa unayempa, kwa sababu kama unatoa pasipo kujali utu wa ule mtu, msaada wako unakuwa una maana kwake. Kumsaidia mtu bila kujali utu wake, msaada wako hauna maana kwake. Unaweza kusema, kwa nini nasema hivi? Haujawahi kuona watu fulani ambao wanasaidia sana, mara kwa mara wanasaidia, lakini ukimfuata ule aliyesaidiwa akuambie kuhusu aliyemsaidia, nakwambia ule mtu sio mzuri. Kwa nini? Kwani sio mzuri na amemsaidia? Shida ni kwamba yule mtu ajali utu wa watu anaowasaidia. Kwa utu ni muhimu kuliko msaada. Kwa kitu cha kwanza kwenye maisha sio kusaidia, kitu cha kwanza ni kujali utu wa mtu unaposaidia. Kwa hiyo saidia watu wengine. Kitu kingine na niweke tu sawa hapa kuhusu kusaidia.